باش بینرین هجا خوش تیوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوارا بادینان خوشحالین جارک آدیا مهنگشین فکودو جبوی پیشکش کردن برنامه هوای روزانه ایوارا بادینان بینران وکوی نزانم که برنامه روزانه تیتا پیشکش کردن و دوار راجی دامراد بی میوانداریا کسانه کی یان چند کسانه با اکیل پیری گفتگوی کی بگین چه او گفتگوی یا گریدای بی پروژه و یان جیا گریدای بی بزانین و زانیارین میوانی میاروجه بۆ پتر خزمەتکردنە هەوەین هێژا و خوشتوی ئەڤر و کامڕابووینە میێڤانداریە دکتۆرێ زۆر بەڕێز دکتۆر نەجمەدین سەلیم بەرواری تایبەتمەندێ نەخۆشیên dev û didana û rêveberê komalgeha nûjdarî ya didana li parêzgeha Duhokê aneya Xwedê babetê me ye evrûke dîl ser saxlemiya didana bîtin çawa mirov dê didanê xwe parêzîtin ku didanekê saxlem û digel jiyê mirovî de hebîtin çawa mirov dê zanîtin ku ev didaneyê tûşî nexweşiyê bûy û vê mirov qesta nûjdarê xwe biketin çawa mirov dê didanê xwe şût ku berdewam yê paqij û yê em bêjîn saxlem bîtin ev pisyare ew çendîn pisyarên dî yên wekî va dê ji doktorî hênekirin hînên hêja jî şêmpreya wan ژمارەی پەیوەندیە سەر شاشەمە دیار هین پەیوەندیە مە بکەن سەبارەت بابەتی هەر پرسیارە هەوە هەبی دیگەهیتە دکتۆری دکتۆر دەست بگیت و گەلە بخێڕاتی سەرسەرە سەرچاو ئەڤر بۆ زۆر زۆر دکتۆرم دلوێری دەست بکەین و بێژین چاوا مرۆڤ دێشێتن ددانێ خۆ چاودێریەکەت ئەم بێژینیان پارێزیت یان خزمەتاوی بکەت کو بەردەوامت گەل ژێ مرۆڤیدا بیتن یان گەل ژێ مرۆڤی بگونجیت نە الژیە گەنجینیە دەبینی ددان نەمانەت دەویدا چا مرۆڤ دێوەکەت گەل ژێ مرۆڤی ئەو ژی ئەتگەل مرۆڤی بیتن بەڵێ چاودێریە دەڤ و ددانێت مرۆڤی بخۆ دوو بەشن بەشێک سەر مرۆڤەیە بەشێک سەر نوژداریە یعنی طبیعی ئەو ئەوێت کو بۆ مرۆڤی بخۆ کو دوێتن چاوێ خوب دەتێ چاودانە شیشتنە هەندە نەخواردنە هەندە جوورێن تایبەتێت خواردنەوەکی شیرینیە ئەڤە بۆ لایە مرۆڤی کو بۆ ڕەخێ مرۆڤی تێتن یا دیڤدا ئەوە کوت و سەردانە نوژداری سەردانە نوژداری یا پرێک و پێک ساڵێ جارێکێ شەشەیڤا جارێکێ ئەڤە شێوەکی کورد پاراستن کودا ئەو ددانێت تەهی بمینیتن وەکی جەنابێتە کوتی کو ئەمرێکی گەل مرۆڤی کێشیتن گەل مرۆڤی مینی دکتۆر ئەم دێ بەحسێ جەنابێتە بەحسێ شیشتنێک کردن فێری بەلکو بابەتی شیشتنی بچێکی دیرتر با لێ ئەم دێ پێش ئێخی نەزنا خودی شیشتن چاوە ینی گەلای جارە خەلک دێ بێژیتن دێ نوژدار ئەبروکە بێژیتە من هۆسا بش و سەری بوو بنی بینەوان دێ بیشتن هۆساوەکی دەوەرانێ دێ ینی شیشتن الدەفنڤی نوژداری بوو نوژدارێ دی بەلکو فەرقی هەبیت هەر ئێک شێوەیەکی خەلکت بێژیتن بوومە تێتە شلوڤەکردن لێ جەنابێت بێژیتن باشترین شیشتن کیش شیشتنە و بێ چەند جارە بشووی و کەنگی بشووی ڕۆژێ جارێکی بشووی یان خارنەک تەخار فەرە تۆ ددانێ خۆ بشووی بەڵێ شیشتن ڕاستی پشتی چەندین ساڵە لێ کۆڵی نێو ئەوێ ئەو گەشتنەوێ ئەو ڕێکا شیشتنێ یا درست یا شێوەکی گڕۆڤەر یعنی ئەگەر تو ببینی ئەو مافرچێت کە هەرەباییت هەی ینی ئامیرێت کە هەرە بێنە ئەو ناهێت تو بچیتن مەسەلەن پشتێکی زڤڕووکی چیتن بەس زڤڕووکی چاوە دەبێتش پێتیا مرۆڤی ئاسڵاڵ بۆ خۆرێ طبعا ئەم دەوێت بزانین شیشتن نەبەس ددانە پێتێت مرۆڤیژی دەوێتن گەل پێنە شیشتن مەساجکردن پاقشکردن خیلێ زێدە بوو بێ بە هەر پاقشکێ دا نەبەس ددانی پارێزی بلعکس دەوێت تو پێتێت خۆشی گەل پارێزی ئجا هەندی ددان هەین دەوێت بێتە شیشتن نەبەس ئش سەرڤە ینی بەشش سەرڤە نەش ناودایە جێ خواردنەیە ئەو هەمی دەوێت بێنە شیشتن جێ ئەزمانیە مەسەلە شیشتن گەلەکە فەرە ینی ئەو ینی ڕێکەکە پاراستنەوە درست یاری دەتەتە ئەو خۆ ئەلمیان بێژت ڕۆژێ سێ جارن ئەم بێژین بابە ڕۆژێ دوو جار تاوان چکو ڕۆژێ سێ جار بۆ مازنی پیچەکە بزەحمەتە بەڵام بۆ بچێکی دەیکچێتن ڕۆژێ سێ جار بۆ بشوتن حتا 12-13 ساڵیە کو باشیت بیتە ژیانێ فەهم بکەتن فام بکەتن ئاوێت دەوێ خوەردات مەسەلەن نەداعیریت مەسەلە یعنی ئەتندە تشتێت هەین بۆ مازنە مەسەلەن تو بەریش ماڵ دەرکەوی پشتی تێشتێ تو دەڤ ددانێت خوب شووی
پاشی درکەوی وەکی شوولەکێ کۆمەڵایەتیت بی هەم پاراستنەوە هەم کۆمەڵاتیژە وانێ بە تو بچێ دەوامێ پرتێزاڵی دەوێتە دانابن بهێش دەوێتە نەهێت بێنێ ئەو زادێتە خارجێ نەهێتن طبيعي ئەڤە شوولەکێ کۆمەڵایەتیە دیت یعنی وەختی تو چێت ناو کۆمەڵەکە مرۆڤەدا دەوێتن تشتێکێ ئەو بیتن ڕێک و پێی بەزاڵت ئەوێژی پشەوێژی بەری نووستنێ بەری نووستنێ چاوە یعنی هەمی شوولێت مرۆڤی خلاص بوون خواردنەوە ناخۆیەتی ماخەو بەس وەختێ مەسەلەن تو ڕابوویش خەو مەسەلەن تو تێنی بووی مەجال هەیە تو بچی ئاوێ بەخۆی نە تشتێت دی بەس ئاف يعني دەبێتن ئاشیش نامە هۆساویتن دکتۆر بۆچی تەرکیزل دەمێ شەوێ تێدەکردن و vێت ینی هەکەر تۆ هەردوو جارێ دی نەشووی شەوێ بێتن ئەقەلشی تو شەوێ هەر بشوو یعنی ڕۆژێ جارێکی ڕۆژێت دەکرە شەویشی دەبێتن هەر هەبی تو حساب کە مەسەلەن تو وەختی نووستی ما تو چ ئاڤاڤەت خوی نەخێر تو چ ناخوی ناڤەخوی مانە دەژێت سەری دەوێت سەر ئێک و گرتیە یعنی فەسلەجا لەشێ مرۆڤی و تفێ بیتە حالەتێکی دی يعني او افرازات كو تفيد تيتا خوري كو تعادله مثلا ترشاتيه بكاتن نينا چكو تو دائما نوري يعني بردوام بشكل كي بردوام تو به خورني ناخوي دا تفهر شول كاتن دا او اسيدي تشد بي دافيتا دا تعادل بكاتن ان وكيه كلي بكاتن دا شل داني نهيتن چكو تو 6-7 ساعات سريك نفي او نفستن فتره نفستن فتره كا يعني هندك كوان بيجي تشكو ددان تأثير ليد بيتن فيتامين بالضبط او ترشاتيات شد بي سر دداني او زادمينت انه ميكروب سر شول كاتن تخمر بوشيت كانوا او ترشاتيات شد بي تيدا شني تأثير دان اوه زوجة دكتور قالك اشما دي بيجيتن الشرينية كي بخوم ديوي قابل دداني من ايشيتن يعني بشتي خارنا شريني چند فرم مروف دداني خوب بشود بري كو مروف بشتي ولا الشرينية كي تخوم تيشيتن اخر وقت الشرينة هي تخوتن تيشيت يعني هو دداني كرمي بلي يعني بس مرم يعني بري ددان ولي بيتن بالكو اگري ويشيني وعين طيبات ابونا شريني نجيت النيف ساعتك وقت تو الشرينة هي خار نجيت النيف ساعتك دويتن تو دافي خوب شوي چما چنا فافي يعني باش تيوردي يعني طما الشرينة هي نميني تبي مشكلة الشرينة هي دمان كانشتي شرينة هي برنا مثلا نمیویژه نکت که شتکی بیجینی ساخره اوه شیرینیت شکره او شکره اوه کو باشت مینی تبددان اوه يعني خودگیری بدان اوه حل نابیتن فرقیه که بیجی هست دکتور یعنی نمونه جنابتا میویج و هجیر و افشتین او راست شیرین بس او شیرینی دویده حل نابن يعني ماني ما سكريات بسيطة هي السكريات معقدة أو سكريات معقدة راست سكريات بل أو معددة هضم بن يعني وقت تشتد كذا مروفي داشني دس أو دس بيت كتني هضم زور دكتور أم هنا سر كرميبونا دداني يعني كرميبونا دداني اش اگریست چه بیدن کنگی ولتید اری دبینی هندک اشتا زاروکا ددانه توی نه وکو راسته ددانه شیری زاروکی دیگه بس دبینی کرمی بویا دا وکا بچیک ما یا ددانه یا نه بجین نیوک چوی یا رخک چوی مهم یعنی کرمی بونه که هرش بچیکی و هر شی مازن که آرشامه یا مازن راستی یعنی کوام بین وقتی کار مدد شوری داجی نسبه که مازن یه ددانه زاروا کرمید بن اجبر يعني نتشافدان إك دو خانة شيناهي زيادة. يعني ببرنامج. ولكن من بداية برنامج قلت يا جنابتا فيتن داي شجولة شيشتنا دافي بتشيكي رابط. تدان وقته كامل بون. تفيتن بوبشوتن دايك چونكو زاروية 3 سالي 4 سالي 5 سالي. أو هندي ناكتن فهمه هندي ناكتن. إيك مثلا معجينة وخاصة. جنابت معجينة مازنا بيبشون. شو نسبة فلورايدي تفرق هذا كذا مثلا او جزء كاش مليون مازنا 6 جزء مليون ايش بلندي هر ايك شو فرق خويا هي جنابي تشكو امزاين راست فلورايد ما تبارزيتن بس ماده كا جهراويه جي كرمي بوني دكتور چاره سري هي عيان الا دينيه داري نشه مثلا انت وقتی وقتی تا گویی شیرینی خار تدانه ولی بو ايش او دویت زی خوب گهینتن بس یه کرمی بو يعني بله کرمی بو ما آخر ددان مثلا 3 باشه بله باشش هر رق و برح مینایه پشتینگه عاج تیتن پشتینگه عصب تیتن
وقتی نابینا مینا و عاجد بریتن بشلیلاهی پیت حسیتن بس اسبوع که 10 روزه احتمال 2 اسبوع هیوا که گله وکی دی نامینیتن یدی شو لخو کتن او دیشتش نافده حتی تجهیت عصبیه والله لیبو ایش با مناظر زور جان دکترم دیوی پیوندی ورگینو کرم والله ایوار باش دمت باش راستی برنامه تا گلت جای خاطر از هر تلفن یه برنامه که من نظام ثبوت ناید بود برای هجا ممنونیتم کاک والله زور سپاس فرمو برا عزیزی از خیراتنا دکتریتا که راستی دکتریتا گلک استیتوی جای خاطر بس از دانش خواه از هر سه یعنی هر روزی 3 جاد شد بس کرتیه من گلک خویجیتی بس بیش شیعه بله کاک والله اندرستایی تینه گشتین که ایش چیه من روزی 3 جاد شد بس از نظام کرتیه من گلک خویجیتی پدیه تا خویجیتی تا بله کرتیه من گلک خویجیتی سایدا عمریتا چند ساله کاک والله عمری من تقریبا بیجه 29 ساله عمر دریش بیشالله بیجه چند جا رشید چند جا کاک والله بسیاره گشته بکم کاک والله بله دکتورت بیجیتن تا چند جا را سردان نوشدار ددانا کریه بار که اولی که برخمه و هیچ از نشمده راستی شنیه هاتیش میشه و جامعی باریم کسی ما دکار چطور چی دفت اولی من باتی دیده بس از اینون داری از نظام چکیم منی دیده وقتی مصرف که خواه دیگه خورین خواهی از بله زور سپاس بود تکاک والات ممنونیتم عزیزی زور سپاس دکتور یعنی خاله هری باش اوه که سیجارات شد بس سرقای سیجاره شیش نیجی ما گود بشک نسا بشک مروف بخویا بله بشک دکتور تمام کرده عباس یعنی بیگ وگیری داینا يعني أسنشم دا خاصيش تبكن بيج متى والله إلا تتهدف مدي إلا دداني تينا بارستن وتل مالش ناكي نابيتن دو باشن باش مروفه باشك نوشدار ما قلت سردانا يا روتيني سال جاركي آن 6 هيفا بابو 6 هيفا تبيچي نبو سال جاركي چونكو ددان واكي مقود هذا بس فترة أولي وقت بيت حسيتن كوشي نهاية خود ليد بيت ايش مثلا بو مثلا بديا بله وكي قلت خين جيتي تو بله اكيد او جيل هيد قلت چونكو مثلا عمريوي 29 ساله مانا مس دفي على الاقل او كم نكده جوي باقش كل مال دفنوش داري ساله جاره که بوچن بيجين روتين هم باقش كرنا هم چاف دانا تماما يعني دو باشن نه الا مانه بديو ددان جيك جدانا بن ايكن گاو آوا چو یدیش دیچید گاو آوا چو یدیش دیچتن بیگ وگیری دایا ایکه نه بس ددان چو کو امزاین بریکا هستی دایا گوشت سر آن بیجنه پدی زورجا دكتور بس قالك الفيري يعني وكو ما بيجين تشتاك ناف خلكي ماذا بلاو هندك جارة دعيني بيشتن وقتی الدكتور شوش نجدار وقتی شوتن اوي بوي امريكا هر امريكا و دنگل تيتو هوا كلا بيجن الطبقة السرية ددان راد بيت ددان ضعيف بيت أنا قلنا خلقية يعني تشتكي علمي وصحية وعف طبقة شيء ددان دي ضعيف بيت يعني وكي جنابي بيجت أفي 29 سالي بيا بأقل شيء حتى في قافي أقل شيء ده جارة شيء بان باش هكا تو ده جارة هجارة كي طبقة رابط يعني چنا مين دي ما يددان اگر تو أو طبقة مينا ما قلت بله كو أو قالك رقم بله تو تصورت که وقتی پاقشت کتن جزءكش مليون جينا چيتن بله يعني كو اوي ما او اوي پارچه بك مليون پارچه شني او پارچه اك شو مليون جزءك جينا چيتن يعني تصور بك راستا بس نا او يعني دويت انك بيجين ام يعني مروفيت او ولاتي الاسكندنافي جين دويتن بيد دامن چكو ددان نماوید دويت نماوید چكو او شش واجاره که مجبوره بچيتا نوش داره ددامن مثلا وقت الدعوة بوفرت كانت فيد بتشيتن نا تشيتن ديتا غرامة كرن دفيد بتشيتن زور جان منا إذا دفي أو بيد دامبن هاي يجيب دي فاخفت ناما يعني با حتى عمري بتشي صال فيا ناما با زور جان أف أخفتنا نيا راستا أبا جلا جراجي ما قلت شندي شوف بيكفني راديو بين آنية تلفزيوني أن بيجي ما أو نراستا
يعني ما تتصور بك أو بهناك خوش تبيتن وقت تتأخذ في الجلها خو آن جلها والد خو آن بهناك نخوش همیش تبرفن چه چیز بین زور جان دکتورم دی با پیوندی و جوار گیم بله از باری ما شاند گل ما شان ایوار باش عدو چانی باشی برا سرچاوت من زور سپاس بس من خیرات ما دختوری بگم سرچاوت خوشی برنامه دست کم ممنون رفته همه ایواری هم من الپیج برنامه تم رو گرم فاجی ورگیریدم زور سپاس خدمت داینه من بسیاره کش دختوری هیا بس من جیا بجمه خشکامن عمریوی تقریبا افا 18 ساله جیره 19 ساله حتی که دانیدوی شیرین یعنی دانیدوی شیرین نکدینه یعنی اکتر دانید خوی شیریه حتی میکر یعنی درماندوری در خویی که شیرین نکدیه خیلی دانیدوی شیرینه ما برادر دختوری جی بیجن دانیدوی شیرینه بس من جا یعنی ریکک چاره که بوی دکتر شد بیش برای مثلا شدت کی بربوكي يعني بله بربوكي تبقى دف نوجداره كي بله ما برادك نوجداري قلت دانته خريت شيرينه بله تبقى دهو كي كومالگه ها نوجداري يشعبوا قرتبونا شان كده قال كيم بله شان بيجم هوا بريا دف كومالگه ها نوجداري دهو كي هوا بو اشيعه قرتيناكو فعلا افا او ددان شيرينه بله ما بریا کمالگاه هر یه دهو که من بریا دست دکتراجی هر دکتراجی سحکی ریاضی گیرید بزدانه خرید شیرینه زورج و میکنی یعنی اعاده خود دادانه که خود کردن بجی دنیا پرپل بیدن دیکه دیدم اكيد الا دکشتک هیا زور سپاس بوتشان دی برسف سری دادان ازنا خوده کاک محمد تیفار باش کاک محمد فرمو كاك محمد ما بله السلام عليكم من هويتنا سرچاو من عليكم السلام سيداي برس خيراتنا مقالتتكين زور سپاس فرمو الدكتور نجم الدين دكتور اكي هجا براسي مبخد داني خوي پیشیه دانه که من الدفي يبو مچاندي دكتور اكي هجا بله زور سپاس فرمو كاك محمد هر پشتیارک هبید بله برس ازا بجم شیشتنا دانا ابسیار ابو برس دكتور نجم الديني بله شیشتنا دانا تاثیر الدانا شیشتنا فرچه یا کو امت شوی بله دکتور بری ویگا بجی گلک بحث سر کرد تو روژه سی جاراجی بشوی و بلکو پترجی نابی تکیشه بلکو اوودی بیت ساخلم یکل بود دانی کاک محمد بله زور سپاس بوده باب لارای ایوار باش باب لارای کرم که نماد گلمه دكتور بله شان بحثين بتقد بيشتن بله 19 سال يشتغل بله ما عندنا ساخيتين مثلا او برمجه كاك وكي رنگ جافا وكي برچي وكي مثلا باش بوچي بيجي هندك بوچي برچاوات وريت مثلا ما نوصى عفا هندك تشتتين بروجراما لشمرو في نقل بونا جينات بس اكيد عند حالتين تدا برزد بنددان هندك دهن هندك ناهن ما هي همي ما هي كي جاوید همین نبن مثلا تجهيت عمرك معين وكيل 19 ده ام افيت شيريت كيفن ام بوتشيني دي طبيعي بيت وكي چاندن نه مانه چاندن مثلا بذاری چاندن برغیه که تیتانیوم دیشت هستی نساخیده پشتینگه چند هیوکا دیدانه اصطناعیه تسه افا مصطلح چاند زور جان افا دانه چاندی بله. اما دكتور افا چند حالتك طبيعية يعني چند فرق كيما قالك كيما بله چند فرق يعني كو مروف اكيد تظاني تن افا بو حفصة بس ما مثلا بو خش كامل مثلا ابيت توصى وقت تينا تشخيص كرن كو ددان الدائمي نينن بله يتبردهم ناهن ذات الحفاظ السروان ددان الشيري بينا كرن چاوا مثلا ريكا خارنه تين نصيحة تين ذات الهندي بالشين طبعا اخو بزين رب العالمين يداي بو امريكي معين دازده صالي زيادترنا يازدوني في حتى دازده زيادترنا مينن اذا ام دي امر دريجيا واكي امر دريجيا وا بريكا خارنه هند عادتي خارنه نابي تبكار بينن شوف ديريا كباش فوق العاده بوا دا هندي بشتن قلب وقتين بله هندي آبن مثلا بس اگر وقت عمري وادر كد ما يتهين دانت وايد سي رقم سي كلبه نوهن يتنوف قشتيرا ونوف هستيرا مثلا
یه شیری مینتن سوپین 40 سالی 49 زور جان یعنی اوجیش و حالته کو هکر پاراستن سر هبیت یا بله جنابی اکیده بودی بله و چاودار چون دفنوش داری بله و هبیت اکیده مین تا وقتی که بله بریش بله دکتور ما بحثی شیشتنی کر گلک و بحثی پدیاجی ما کر بله. بس ده ام بحثی اویدیه بکن دکتور ایشانا ددانی یعنی جبلی کرمی بونه گلک جارا کسانک ده بیشتن دیشید یعنی هکا تو بیشید چلیهات یجی نزانید که او ایشانش چیه عادتا ایشانا ددانیش چه بید اش خارنا تشتکی نه درست مثلا اکی دی بینی همه کزانا تفت دوی خدا و بلکو گلک جیت خود یعنی تشتکی حوصا بیت اگری ددان ایشان یان لاوازیا ددانی یان لبینا ددانی ما اوکی که بریم بوده اشارت پیدایی مثلا ما بله عادت خارنه تاین بله طبيعي عندك بيجن والله از كزانات خوب چل مناه بس نشرته یعنی نشرته ویگا ولت دیار نه بالضبط نشرته ابدا بروف ددانت خو مجبور نينا مثلا تبچی كزانا بيب يعني راستي از گل كزان خارنه نينا راستي چرازات گلب ضرره حتی طوفکو افتش تجی؟ بله طوفک مثلا تو بری خوب ده بگلا بس گلک و نازک طوفک دکتور كاكو اخذ تو بروجانته حساب كه يعني عندك تينا داف ما بيني مثلا شمان عادتا في طوفكي وشرازات او بكارتين قالك يعني وكي دي بيني ددانيوي وكي مشاري اللي هاتي يعني دافي مشاري اللي هاتي شكو بوچي هندي بكارتيني تنده تمام يعني وكي مشاري اللي هاتي هندي طوفكي تخوف بله طبيعي طوفكن فستاقن ابي تشتي وصل كوب ددانا بكارتي ابو اگر کو صدان وكي مشاري اللي بيت بله زور جان وددان بيشتيجي طبقيش سرد بتن چكو تقوتك زيادت فيتن زور يعني اول فيري چنه بو تيبر بالضبط ام دي بهر دو پیوندی ورگرین سهلنا از باری ما شمود قال ما ابار باش الو ابار باش ابار باش سرچاوت مفرمو خیراتنا میبانی دکم زور سپاس کرم که الو بله کرم که مهاشته هیا تقديم مدينة حشو كلها ودبارة مش بالماذا حشو چلی هاتیه؟ حشو كلي بيشتر حويان اینه بله يعني تيشي بلد تيشي بله زور سپاس بوده من الفيديو برسفي كاك خطا بيفار باش بله السلام عليكم زور سپاس سلام خيراتنا دكتور كاين ممنون تمام اختيارك ابو اما قلت شلون نقدوني داخو يعني جريندياوي درسته بو چانوه و داخو بهایی ویستن اگر زحمت نبید بهایی اکید هم نشین بیشنه تا بس ساخلمی ها چند دندانی هم دی بوده بیشین که چند باشه و چند خرابی خواهنه بله یعنی کتی سید بن یعنی شیل تاخم بیتر بله زور سپاس بوده ممنونیتم از زور سپاس دکتور شمود بیشتن من دانه که خو حشو کریه و حاوی عمل برناه يعني بس ارد دست بی که بحثی بیشنده که دکتور ات وقتی داد بید ویگافیش حتی من بخو بار شدید يعني هندك کابرا هبون دکتور چنگک برملی و بودا گرید الجهاد دا بیشتن از دی بوتا دانه تحشو کمیان از دی بوتا دانه که چینمو يعني حتی دیمای دشوله که وسکت گله خلقی خو کرد دستیواجی دا بله خو کرد دستیواج دا دیمای بخو و بونه بالا حقیقت چند فر مروف خونه کده دستی همیادا هر کسک نهید بو مروفی دانی حشو کد هر کسک نهید بیشتر دانی تا این مداره الکولانی همادین از باره ما اینا نداره کیم بوی بس حشو کرن لا يعني ایک شوان از بابا کو اود بنا سبب کو هنده ایش بلاوه بالناف کو ملگه همه دا اول چون کو دف وقتی تو تعامل گل دوید که گل خینید که يعني بسیطترین خین جهاد پدو تبرین دار کرد پیتی تبرین دار کرد ای ادواتی که پیس آب کار بینیدن یعنی دوی ایشه که اول بری وی بویا دیگه انتهیدی یعنی دوید ام توی دا هشیار بین او نمایه دوید نمینیدن نکو نمایه دوید نمینیدن اگر واسابا ما چو کلیج نداد نم بو چی هم کلیج داد این دا فرکنه دا فستای بخیرن یعنی نکو کماسی هم باوک مروف نه وک شول هر یک دی شوله خو کرد
نه کلیش ود کرو نه تو ببیا تایبتمند و پشتی بکالوریوسی بخینیه و تایبتمندی ورگری و دکترای و تعینت بود داچینه دفعه خویی که نه شولی خلاص زور جانه کاکشمو بحثی حشو کردنید که هر اماینه سرهندی بس بسیاره گلک گرنگ بو یعنی حشو کریا بیشتن ایشانوی گلک آزیده تر لحاط یعنی حویایی برناهت ولی حاط ای که اصلا نظام کچه حشاندی راستی وکی تو بیجی من افغانیه تشناف دا كاتش تدايا بالضبط يعني ددان الا بيتا ديتنو ايش حكي بو بقي چوتي حشان دكتور چاندنا دداني چند زمان دتا ساخلميا مروفي و خارنكا طبيعي كومرو بشد بخو خارنا طبيعي بله و چوا دهيتا چاندن ايك دهيتا چاندن وكي كاك خطاب بشي كامرو بشد ميتين حتى 8 جي بشين بداني بله چوا دكتور هكذا يعني تخمينه داني بس دي 8 ددان دي 12 ددان چنن سر 14 ددان هست طريقه که گلک ساخلمه چاندنا ددانی بله مانه تیتانیوم وقتی دست بکری چکو معدنه که لش مروی قبیل کتن بله رافض ناکتن کم گله جاره کم تین یعنی کو رافض کری زورانی ام بیجین اوه کریارکا جه خدایه و ام بیجین نجاح بشینه ام دی کاک ناجی ورگری بله کاک ناجی وار باش کاک ناجی اگر فرمود الو كاك ناجي كرم كبرا مرحبا سرچاوید من خیراتنا تو میوان تا دکتر نجم الدین جنگ زور سپاس کرم کبرا ناجی ما دکتر چوانی باشیم سرچاوا که سرچاوا ما دو بسیار هبون سرچاوید من فرمو برا بسیار ایک او ددان هندک جاتید که امریوی 17-18 سالی دکتر هندن نشانت رشت ناف ددانی داتیم بله او دکا چه چاره هدید نشان رشت ناف ددانی درست ددان بس نشانه که یا دوه بله اگر ددان چه کرن تلبیس یعنی اکو لبس بله هم بیشین او ده چوا یعنی چاره سریا پاکش کرن و ترتیب و ده چوا بیتن و مدوا ده چت مینیزنه که زحمت نبید او برس سروا زور سپاس بود دکتوری جاره کردی ممنونی تمه زور سپاس کاک ریبری فار باش ایوار باشه سرچاوید من فرمو از خیرات دام ایوان تک که زور سپاس کرم کبرا من دو بسیار رو رخ نکنه سرچاوید من بسیار هایی که ارید دان شیشتن دیجن گلک دکتور از چون دکتوری منا گوتی از دانت خود بشو مستعمر شیش نوانه نه یا بسیار معجینا بجن خرابه مستعمر؟ اون که اول دکتوری بجن او بسیار هایی که گوتی عملتا چند گوتی 29 ساله گوتی لازم حتی لازم 10 جارا شیشوان اگر 10 جارا شیشوان اما با دانت پیش بین بسیار هم دوی بله اگر عصاب ددانی قطعات فایده ددانی گاوت این تا چت ناف جه خدا هکر چلی هاتن؟ اگر عصاب ددانی عصاب بله عصاب ددانی اگر قطعات پشتی که ددان دی چوش شول خود چد دیمرو یا جاد دیمری بس که درست بله و رخنامه جه اره باید دکتور ددان آزان چند گرانن خاموز دمی بیداری تو بسیاری بگینه دکتوری بیشه بیتن پاهایتا بود چند گران اوه بیتن شول دکتوری نه بیتن کاک ریبر اوه سرو منع ام بجین سندیکانوش داره هی اوه شوله و اوت کتن حقیقت ببوره کاک ریبر ام دی داوینی ورگرین بس مجاران داخوازا سرو که سندیکانوش داره جی کریه کل آماده بیتن آماده نبوه و مگرشی داخواسته کر آماده نبوه هر بو هندیکو هم بحثی نه نوش داره دانا بلکو و ای گله که اندیشی و با کشه و گرفتن ها بگهینه لی آماده نبود داوین ایوار باش سرچاوید من ببوره بس بسیار اگیش دکتوری ها بود سرچاوه فرم ممنون سپاس من بیا از دانت خود تقویم کم زنجیر بله از چما چند دف دکتور دیجنم بني هادو كوتشيكي ومن مشكلة بيتك بس سريع هاي بني بيتك نيا راسته بس من بس أسري تشيكا بيجنا من أجر تسري تني تشيكي بدون تهمي دهنا سينجي تشينا بدن همي قفت بيا سرو بنا بيجوا تشيكا بس من فيها بسيارة دكتوري بكم كدرسته أجر سري تشيكا تتأثير دل بنيكاتن آمنا زور سپاس بوتا داوين كيد قال ما بولا ديمايك بيوندي ديمان كرمكا ديمان ما قال بيوندي الو كرم كديما
فرمودی من فرمود از خرابنا دكتوري بجم سرچاوید من فرمود کرم که دیمن مهاشته هیا دنگه تلفزیون خوب چکیم که اصلا نونی تبم طبيعي دايما من بيسيت بله بتا ناي كرمية وناي كورة بس ما قالت آريت بس آریت یعنی سینگی نه نظام دیمن هج کوه بله استیگشت بله دیمن هر افا بو قابلتك سيرين تخون قالت آريت بله وقتی تشتکیت خودت آریت دانی سینگی نه زور تور سپاس بوده دیمن دیمایک پیوندی کی گرمه بابه دلینه کرم که الو شباش سرچاوید من کرم که بابه دلینه شباش مستشفاني باش ممنونی تمام کرم که لك سبوت خيرنا دكتوري كم زور سپاس لك سبوت بله بس یک بسیار جهگو کرم که ما مستا بسیار ما بکو جل جرا دادون من حفلتين حفل مواكتين وجرا كدي تقنبا وشش نمنا دونا جو بردار ما يعني شليتين بابي دليني باقليتين بله حد ما بين الدونا دو حد شدن لكن ورا ما كي ليت تتقي بين الدونا دو بس بين الدونا تمام بله هر افا بو چند جا تو چون در نوش داریم بابي دليني زور سپاس دکتر ناجی کاک ناجی بحثین دید گتن بیجیتن جی 18 سالی و نشانه رشل دانا هاتیه بیجتن او ما وقتی عادتا دانه زیوا ساکر می نابیتن بله تصبغه او چنین صبغه هنده جا چی عادی زور دی چیتن بمشکله بله. بحثی اواکو بجنی لبس نزاکو بجنی کراس هنده او طبعا او جیره که بو چیکر ناده دانا شیشتناوی دی چاو بیتن دکتر چونکو افا بکیه حساب که کی دان سر حساب کی دان بله یعنی افا تو کارتی حساب ناکی کو اوه هاتیا کراز کرن بله نه دانه زور جانه کاغریبر بحثی بردام شیشتن دانی کردن او کل دفن وجداری بیشتن هکری که تجارب بشو دانی بیتی خلاص من والله هیچ بیش مانی او اگر مروفه که تایبت من چه نبید دوید نمهی بین اگر شوله من نبید مای خودتی نکی راستی بله دکتر هکر عصاب دانی هاتا قطان در بله دان چند جیوی دریج بیتن یان دی تو دیف تدبینی تندیف عادت تو کاریناناتا همی خواهر مثلا تو نینه همی خواهر چکولشه که برحه وقتی تا عصاب قطان برحه بس چو احساس دی ما گود پیتی دان تستی دایه وقتی تستی طبعا تو همی تشتاجی نا قطعه که بس راحويجي قطعت كي والا ددان وكيدي جري داي باستيفا تشتدي تهين تو بيبحثي تشتكي راق كيف تسد في خوفات كي راسا تشتكينا طبيعي نان ابي تهين زور جانه داوين بحسينت که بیشتن من بیتن اسدانت خویت سری بله که راستی او تایبت من دی گوتی صداصات بله يعني اثر او تایبت من دی گوتی يعني بوه دیتی بوه باشترک و سر و بنا پیک و چکر ایدن فیت سر و بنا چکر بله اویدی از احتمال اوش ناحیه مادی و بیجتن بس یه تین نوش دارت ما گلت بوهندت متساهل مثلا یه حیوانه جوارگیری تاثیر باره نکتن باره مادی گران نکتن قصد همین اغلبا نکوات کن دکتر پاره که مازنش بر هندی دیب قصد هیتا برکردن اکیده او بخوا اگر تو حساب که بو عمره که دریج مثلا تو ستایل ایکی لوکی بدل که نه هندی مازنه بس ویری واسعه زور جان چون حساب که تو ساله کنی 2 ساله دلگل نوش داری بی بردام هی به جاره که سردانوی که یعنی نه تشتکی زور جانه دیمن بحث آریانا ددانی کردن بشتن دما از خارنه که جید خوم ددانی سینگی اكيد بر خود هند ما قلت عددتين ما هند مثلا حفافيا كو جنك كارتين اندازي بل خياط ابد شو اللي كهربت كان كهربائي دائما او مشكلات هين تدانا شكو هندي الزختيلت كان واكي مقوتتا تدانيش جهد بن زخت ايشن قالك او جيد فيت اشعابو بيري مثلا بوتشي ولت هتن بوچی ولی هاتی دا سبب بزنید دا چاره سر زور جان دکتر یاشم و باب دلینی هر چی دستر شیشتن ها دادانی حقیقت یعنی گلک جاره بلکو مبخوشی دید من او بین دادانی من که من گوله بو پرسیاراوی
ما نزانی که آخر چه در نوشداره کی شیشتنا مروفی بخوشی دیتی ولی مروفی که مروف خونه ایشینیتن ریکادرست بشوتن نه عنفا نه هیدی مثلا تو حساب که روزانه چندش وقتی تا بلاش چیتن تو چای خانه ترینی خوره گل حوالا ترینی خوره تو تآخوی بلا 5 دقیقه بو مروفی بن مساخلم یا مروفی بن تبدل خو هیدی چه صارت تدانی نه زور جنا دکتر تا برادر اشیاء باری ما مشتاق بو بحثی دزی ها تکرن یعنی دزیه که هی دزی نوشداری بله چند گرنگی آخوها یعنی او برانبر شیشتنی بلکه هندک او تمام کرس بلکه هندک تشتهی فرچه ندر کبید بله نابین آددانا بس بو نابین آددانا بس دویتن شیوه که واسا کو خونه ایشینی کو کارتی کرنی لی بله وان دزیاب کار بینن اوه شما پیوه نیا حشک شما زور دکتر ام دیوی تبری هین سر جوان کرن یا رازده کرن یاد دانا بله دی بو کی یعنی بشین فره ددانه توی بین جوان کرن چه جورین جوان کرنه هنه یان رازده کرنه هنه اوه کو ماوی سالک یان پترشی مین تدگل هوا ده و دی بیت حوالک دی ماه راستی ددان یعنی نکا چندی جیان پیشت کویتن وظیفه که اجتماعی جید بینتن یعنی برای خوب دی مثلا هندک شرمت کم کنه کنی آن دسته خوب دوی خوب این دماغ بوچی چکو نکوشتشته که چکو آن دانت وید کریتن آن کرمینه آن یعنی شرمت کتن او خود در بخیتن شبرنده او ایک شوایه راست کرن ام بجنی راست کرن نجوان کاری فرقه راست کرن تو وظائفتوی درست چه که اوه شولوی درست که اوه بو برینه بو خارنه یعنی بو برینه خارنه بو آخفتنه بو امیتشتا بو چه که اوه راست کرن نگوتیت او ایک شوا که نتایجتوی تن جانیت گلده بله اوش یکیش ام بشین جوانی ده سر جا بله بس دکتر تشتکیلی چیه گلک جارا من هندک برادر دید نه حقیقت اوین زنجیر بید بله یعنی زنجیر بلکو شیشتنی بزحمت تر لیکد یعنی هکر چافدان پتر بله یعنی هکر تو جاره که هو صاب شوی وکی مایه به زنجیر بلکو طبیعی بس ایکی بزنجیر چون تشتکیلی تیتا بیبه دائما این چند او گل هوا گل خوها بله او نوجدار خواستنی راست کرنه او شولوی راست کرنه او دائما تعلیمات جدتی بو شیشتنه بو چافدانه فرق گلک مثلا بیت شیرینه یا نخود مثلا ویتن گلک ملتزم بیت چون تو نشی همی شولا بو هر مروفه که مهمل بیتن پیتیتوی همی التهاب توی شولی بو بکی چه نابیتن چون ده فاشل بیت شولی تو ده هرسی اینیتن دکتر اوه بو همی عمره چید بیتن اف زنجیره یعنی به فرقی بله عمره که محددین او خواستن نکت بیجن عمره که طبعا بس هندی بچیکتر بیت چیتره بله دکتر ام دی و پیوندی و جوار بین برادر سر هیلینه بله کرم کاک عبدالله فارباش الو فارباش سر جاوید کاک عبدالله فرمو برا بله خودتان دکتر جیتکن زور سپاس بله من ویرادو بسیارانه کرم که بله بسیار یکی گله جمعه دیش تکلیف نکنوش داری بو کنم معاشی نکرده دانا دیویش داور زارو باید باشه پا بو مثلا چه جور معاشی نکرده باشه خوب کار بینم بله معجین کیشک باشتره بله چه جور باشتره فان هندک جوری من باز زارو که الان چه جور کار بینی بله و بسیار دویشی چند خرابه که فرچه دانا که کدو کار بینن اندمت خیزانه دا فرچه هفدو بله زور سپاس بوده کی دی بیاد مبو گیلان ایوار باش کا گیلان ایوار باش کا گیلان کرم که برا الو برا چانی سرچاوید من زور سپاس الو ایوار باش باشتر سرچاوید من کا گیلان کرم که برا من كان دكتوري بس عم تقريبا 35 سنه بله از شهادت بشتي بري أسلم الشغل دستكي واستحاري شي بشتي الشغل فعلا روجي تجارة بله بس همجال أظن كو تنعمل يعني شعور كم كو تكون بو جا ما فاتيشن يعني أوشيشتنا باید خودی دا حیوانه بله تا چه جارا سردانا نوش داره که تایبتمند کریه که گیلان که گیلان بله نماد گلمه که گیلان بله دکتر
بحثی باشترین جوری معجینی تکرن یعنی مروفیان ام بیجین ام هر چند ما تواره هلاشی بس از بیجم مروف گوری دم بودمی باشتر بعد بیجن سی هیوا مثلا تیوبک خلاص کرد که تیوبک آدی نه اکیدی چون هر شریکه که باشتر جیبر که هر یک بخواه کی خوری کلام کرد بس چه نوعی که گویی فرچه نه چه نوعی فرچه کسی پشت دمی کسی زور جانه اول بلکه ای کشویه بیت اگر ای شکل بله مثلا بله نه او بس چه نوعیت همه خود نفسی جو صابون نفسی المروف تقبل نکرد بله کاغیلان روزه دو جاره شد بله بیشتر سزد کم بود نه او سردان نوجداری نکرد بله سردان نوجداری اکید صلاصات حشود وین داگرتن ویتن او تجی کردن وین نچویا بعد کلمی بود زور جان اول بیتن ام بیجین اگر یکیش مهم لیبی دکتر بس دست بیکو دی ماهی که کی دی وقتن ارگی کیه کو ول خلکی بکت ول حاولات کت کو بردوام قصد دکتوری بکت یعنی ای که 29 سالی یعنی که 30 سال یان زیاده تر جاره که نشو بیده در دکتوری نوش داره که دانا راست دانه تبر که تو بیجی نایشانه چه جاره و توی خوب کیف جی بیکنیشان بس بلکه روشک بیتن افیشانه همی کبیت سری که هنده سالا کتو نشوی ارگی که کونیش خلقی که بدتن تو دی هیوی یعنی سال جاره که چی بلکه هن تکلیفه جی نبیتن مکو مالگه یا حتی دیمای راستی اول روشن بیریا گشتیه یعنی خوشبختانه دی کمالگامه جی روش پیشکتنه داره راستی افشوله یه او تکرن یعنی ام بین هیدی دست بید کتن یعنی اف روشن بیریا بلافت بید تو حسیبا دیبا بید منه که آن بره او چش دیف شیانا خو امت او کرین مازن کرین او بس و چش ساخلمی ندزانی وی وقتی واسا بس نکه نفر بلکه خود وقتی که جداد گوتی همه زاروکی نشود دانه زاروکی نشود بله وقتی که بای ویگاوی دا بس ویگاوی اکید نه همیه و نه احتمام های باشه بس فرقیه های بس او مدویتن هشتا گلکی گلمه دکتور ام سرددانا دی از ویدی ماهیک بسیارتک ام پاشی ام دهینه سروا خزمتا اوید که افروکا بو خلکی تینه انجام دان ام بجین ددان عقلی کنگی بیت آریشه وقت جهوی دوی نساخی دا نوید جه خدانی دا نویدن آن خار بهتن یعنی واسط بیت آریشه که یعنی فربیت داری الوی حالتی یعنی دی چاره سریه دینی اگر جه خدا نبو مثلا جه خدا نبو جهوی تنگ بو دا آریشه بو خدانی چه نکردن بهتر در زور یعنی هکر دا اویدی پاریز بلی بسیار الویری اوه یعنی هکر هاتو مروفی ترکیز سر اینانا دراوی نکر مسکنک ورگر حقک خار حتی دیمای یدی ام بجین یدی گل خوبه یدی گل خوبه زور دکتور ام بحثی کومالگه ها نوشداری یاددان الواجر دهو که پارزگه ها دهو که بگیم چند شید خدمت آوی خلکی بکتم گشتی بلکو بری 2 سال و 3 سال و چند سال جی اف کومالگه هبو بس خلکی ما هندک کسی نم بیجین دیار کری بون بلکو ویگاوی اگر هاتن آوا آوارم بیجین هکر نببنه هندی و چاو ساکیم ترجی نبیدن باری وی ریفه بریه گران تر لیکریه یا نه حمل سرملی توی مازن تر لیکریه تحکید کاک یعنی کاک بالراستی بویا 3 هنده جی ندو هنده 3 هنده و 4 هنده امی شولد کن راستی یعنی او درمان هر او درمانه یان کیم ترجی نه خوشبختانه و حتی نکه حتی افرو که وی لحظه جی مثلا که افرو پیشم بی بوی که ماسی نکتیت کاری مده حکومت خوشبختانه ما چد ویتن تینه کردن زور جان دکتور هکرت بو من بحثی وان اجهیزات که اوید که افرو کل کومالگه ها میا نوشداری ددانه هین او چه اجهیزانه چند پیش کفتم خوبه دیتیه چند نوشدار تایبتمند ابروکل ویدیه که خدمت ها خلکی بکتن مثلا تو با مثلا 17 نوشدار تایبتمند باید هین چکو ام وکی سنتره که فرکرنی نش بله او قطابی خلاص کتن تیتا دفمه بو ساله که پشتیگه وکی ام بیجنی مشقکار بو ساله که پشتینگه چیتا در کویتن 2 ساله دی یعنی ساله که پشتی دویتن دفمه بمیتن دا هی بیتا شولی بله اف کومالگه ها دکتور تیراوی خلکی ها یان فربو
فرق دي هابيتن يعني طب خو مثلا سحكينا سيستم هافليري آن سليماني اجتا حدكي دويت هين ایک یا تایبەتمەندە ایک یا گشتیە هەر ئێکیش مال ڕابوو ددانەیی بێشید هەر دێ ڕەسەن قەستاوێ کومان بهێکرد یان ڤیتن ما هەمی سنترێت یعنی دەستپێکی ساخلەنە دەستپێکی مەرکە سەحەیە نوژدارێک لێ ئان دوێت لێ چێنەوەی پێدە دەفمە ئەو شولێوە پیچینە دیفڕەکەنە دشنی فەرێکە دەفەوە زۆر جانە دکتۆر بەلکو گەلێک جارە گلەیاوی چەندێ تێدەکردن یا گرتنا سرە کادرێش یان بژین دانانا تەغمەیە یان چاندنا ددانیە یان حد ڕاستە پارێوێ گەلێک پارەیەکی مەحدودە و بەلکو حکومەت یادی ئەم بژین تەکلیفەتکە سەر حکومەتەیە بەس بۆچی خەلک گلەیل ئەم بژین گازندێل وێ چەندێت کەتەن سرە کادیر مەسەلەن چەند هەیڤا حتى تخمين تغنيتن يعني ددانك تشينيتن تحساب كدهوك 1.5 مليون كبون نكبوينا 2 مليون تشتك إيماني أو بارجرانية يعني تو وقتش مليونك تشي 2 مليون بارتا تدفت شوابيتن تو مجبوري هر شول كيجي نابي تراوستي نابيجي أبا آواري أبا يمينا همي إيكا همي دهيتن قصدا بالضبط خصمت بو همية وكي بالضبط تجي او امكانيات تجد محدوده نجبين لكن او بنايات يعني ماستر لينات يا ان تشتك دبشين استيعابه او سر راي في چندي خركي دكتور خلق چند هاري كارت قال هوا چون بار زحمت اللي ها نه هاري كارن راستي هاري كارن زور جانا مروي اخذن خوش قولي نه راستي هاري كارن يعني راسته تو نشي يعني هميا راضي كي صد بس تحدكي الحمد لله باش زور دكتور دائما برا ديماي كي بچو هكا جنابته كيف ديماي كي بشي كان والله اسپاسی هوات كم زور سپاس بو به مهمانداری زور سپاس بو دكتور نجم الدين كنتو افرو كميوان بو كلمه رو نشتن قال تجيه سرفرازيه ممنون زور سپاس ولی بینن هجا خوشتی به چند ام گشت ندیماهی که خلق افروکا یا برنامه هوای روزانه ایوار بادینان هیوید کم ماشیا بیت پیچ خدمت هواین برسکین تا مهینو خلقین دهاتین فی برنامه جر چاودیری خدای مازن داون بخاطره